Kihitahitano gĩa giturwa kia MCA wa Ganda mwena wa Kilifi kiranyitite thinga gatagati-ini ka Ruben Katana wa ODM na Abdul Omar uria urerugamitie ta mundu kiumbe ona gutuika ni aranyitagwo mbaru ni mwaho wa tangatanga wa kiama kia Jubilee. No thutha wa kura guikio na gutarwo, Katana ni egwatĩire ũhotani wa kura ngiri 477, Omar akimurumirira na kura 2331. Natoa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwa usalama kufikia kuona ushindi huu, kuchaguliwa kama diwani wa Ganda. Kaunti-ini ya Kitui kuria kiama kia Wiper gikoragwo na uge munene, kihitahitaniro gia giturwa kia MCA wa Mutonguni kirari gatagati-ini ga kiama kia Wiper gia Kalonzo Musyoka na maendeleo chap kia Gavana Alfred Mutua. Kura ciarikia gutarwo, murirukia wa federa wa kiama kia maendeleo chap Musemati araiyukia uhotani na kura 2892, nake wa kiama kia Wiper araiyukia kura 2147. Wapinzani wangu wa hii kiti ya MCA vile nitafanya kazi na hao bila ubaguzi wowote. Uhotani uyu wa kiama kia Mutua uronania gucenjia kwa damasha kiuteti mwena wa ikamba-ini, kuona Mati niwe wahandire cira uria wacungiririe uhotani wa Felix Mbevo uria wathuritwo na kiama gia Charity Ngilu kia NAK uteanirio ni igoti. Kiama kia Jubilee nakio kirarirukia federa ya MCA wa Loyangalani Marsabit thutha wa Stephen Nkeno kuhota Aaron Lesientam wa Kanu na kura 504. Irari Ithurano ciina umithio kuri kiama kia ODM, kuona no kiregwatĩire uhotani wa MCA wa Abakaile kaunti-ini ya Garissa uria urahotire Hadha Abdi Wahab wa Jubilee na kura 155. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.